Babu tok bi cancer ke so kacholong ke arjiding pik anlo alang li ke thang ta ave ke so kachelang jia phan longle hidi lapen chopang reng amarat apita ave lapen an e om ke cho jia phan ta kasik sak thetan khangjang alang li tum hem isi bang ke thomdo sitame aki bi abang ke kachongdat damjui lasi local msc mate ke ac education em richard tok bi aphan nangra vekta pusi babu tok bi pen kerap kachohang lapen komadne abang phubang phiatum niliphan nangkan jinso pen nang kerapji ning ke hang abang do puloti nili contact number along nang humri ikta pusi chuningri contact number 8812945653 Kaziranga pen resigning TK News Số mình ăn nó nhiều đinh hơi hơi đang xí phụ gạt đi là phải là có số bom mà quay sau cái càng phải được thực cọ làm ít người đem nó làm đi được chính xác thay tao nó nên hem mà dọc tao với nữa còn khi nào mà hình như đôi tay nó đang cái hem cái điều đó nó ăn nó tập cái ăn được chọn thì bắt đi tháng tao bây giờ nó anh tên là gì lòng lý là cái phải làm phải tháng là phải từ lý cái mà tháng cái là được cho lý cái mà em sẽ tháng được cho không đi tháng thì cho nên lý Prabjin penarap thap pusi nali chuling rila gadi nali men chetha ni ma nali men ke babu tong ke nali korti lobin tong nali formal man thaw lagi number kritroxi so tengthenda constituency arlo rongmong video pani alang roi lapen rongagora tung parbip alang roi men ke the ojok rongmong we lun se timong rong me kar babu han se hem lapen rongagora pin rong hang me kar khorsing be hem lang inglung pon si langpon rai rai lo bangso jok penang an kisung pon asong se thekpon long lo lasong se hem sok sang pen dang lok hem chutun chudang hormu hortar na hokpon lapsi thetan akisung chitong pon lo lasi lahai hoi akisung thekpon long pen karbiano termos council cm dr teram rohang phanang rabek thapusi tuning ripon lapen jestimet local msc kachirong ppia phantami kisung kuphovek abang phuatum babu hanse ahem lapen khorsing be hematum pen tuning ripadopon dihori pen amosing tk news Usuka Songpen Assam State Election Commission upon Pin Poralo Kapajirpon. Lake LP School athan bang atuma phan BLO la pen FLO ar pupen pajok pon wegnang jipura kedam tang apora hud Usuka Asong pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Tok bia phan Pin Poralo pajirpon lo. Pinila thota Guwahati rong sopia long kedo Assam State Election Commission Secretary ACS Pranjit Gogoi phan Pin Poralo pajirpon. Pin Poralo along ke jongpon ke LP School athan bang atuma phan si BLO FLO ar pu pek pon lablo. BLO la pen FLO ar pu ke pek pon pen penang an athan bang atum ke lo than thede titi. La ke lo kacharli osomara kai ke phalang no asai si mandelo. La si LP School athan bang atuma phan prabjin pen BLO la pen FLO ar pu pen pajok pon serak nang poputa Pin Poralo along ke jong paro pon thu. La swaputha ke theki ding atum pen chingki chingwai padosi sai deng pon popusi Assam State Election Commission Secretary ACS Pranjit Gogoi pen lamchak chipi pon. Jintu Hazarika report TK News. Sir Duhan BLO FLO assignment pajok ponai pura kedam tang por hu nilitum karbian autonomous council CM Tuliram Ronghang education ya Richard Tok bifani du pura lo pajik ponlo setame alang tum sanna da sai gelen poni tum elong delo the side of the pini ko hati rong supi elong kedo Assam State Election Commissioner Secretary Pranjit Gogoi den pen lapang sopin pur perlu alo pajik ponlo lapen bang sop tha prabjin pen jingma jing sai si sai deng pon pu sini tum phan ini alang lin pen lamchang ngai pon আজি আমি ইলেকশন কমিশনৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট ইষ্ট দুটা মিলাই যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ একাংশ মাষ্টৰবিলাকক BLO FLO বিভিন্ন ধৰণত অফিচিয়েলি তেওঁলোকক নিযুক্তি কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্কুল যোনটো ল'ৰা ছোৱালী যোনটো শিক্ষা যেনে ধৰণত প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি কিছুদিন আগত আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং বিভাগীয় EM ৰিচাৰ্চ টবি ডাঙৰীয়া আমি সবকে এখনি দাবী এখন ইস্যুপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকক
সেইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা যিটো শিক্ষা মাষ্টৰবিলাকক তেওঁলোকক যাতে এইবিলাকৰ পৰা দূৰত্ব ৰাখিব লাগে বুলি সেইকাৰণে আজি আমি এই কথাটো আমি ষ্টেট লেভেললৈকে আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমি আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মেমোনা প্ৰদান কৰোঁ আৰু প্ৰদানখন তেওঁ আমাক যে কয় যে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ ল'ব আৰু অনাগত দিনত সেইটোৰ ওপৰত যিমানখিনি পাৰে তেওঁ চেষ্টা কৰিব কামখিনি কৰিবলৈ কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ ভৱিষ্যত যোনটো শিক্ষা যোনটো আমাৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো শিক্ষা সেইটো যেনে ধৰণৰ পাব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুতে তেওঁলোকে পিছপৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ভিতৰৰ অঞ্চলত BLO FLO বুলি কয় মাষ্টৰবিলাকে নোযোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু এইটো যদি গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক আছে তেতিয়াহ'লে ধীৰে ধীৰে ধ্বংসপথলৈ যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব